Jedan muški pozdrav svim lovcima na akcione filmske naslove. Ja sam Dušan i danas imamo jednu specijalnu epizodu posvećenu čoveku koji je bio legenda akcionog filma 1960-ih, 70-ih i 80-ih, a jednostavno u današnje vreme ne dobija dovoljno pažnje, iako je njegov lik i delo toliko prepoznatljiv i ovoj mlađoj javnosti. Ako pođemo od toga da je u jednom trenutku on bio najplaćeniji glumac Hollywooda, da je njegova životna priča bukvalno bila takva da je predstavljena kao putovanje iz prašine do zvezdane prašine. I kada uopšte pogledate vi njega kao pojavu i vidite da je to jedan pravi pravcati mačo muškarac, čovjek od samo nekoliko reči, ali takve pojave da ćete ga automatski primetiti. Jednostavno ta grubost na licu je odavala i snagu i težinu i iskustvo i jednostavno mnoge patnje kroz koje on i prošao tokom detinjstva, a on je posle sve to preslikao kroz svoje likove, od kojih je imao i najpoznatiji serijal po kome smo ga svi jako dobro zapamtili, a to je Death Wish, a to je Smrtonosna želja. A čovjek o kome danas pričam je Charles Bronson. Zašto sam baš izabrao današnji dan? To je upravo zato što ovog dana je tačno 100 godina od kako je se rodio čuveni Charles Bronson. Znači 3. novembra 1921. rođena je ova legenda akcionog filma koga i dan danas dobro pamtimo po njegovim karakteristikama, po tome što odiše tom pravom muškom mačo energijom, koji je bio isto i vrlo mišićav, u odličnoj formi, nikad ništa nije koristio, to je isto interesantno naglasiti. I zaista treba iskoristiti priliku da se prisjetimo kako uopšte izgledala ta njegova putanja do onoga što je posle postigao, da bismo i stigli do ovog serijala koji danas nameravam da predstavim. Tako da eto, čućemo i nekoliko reči o tome kako je čuveni Charles Bronson postao zvezda. Charles Bronson je rođen kao Charles Denis Bučinski. I to kao dete siromašnih doseljenika i migranata iz Litvanije. Otac mu je bio Walter, majka Mary. Bukvalno su preživljavali kao fizički radnici kako su uspevali. Otac je radio u rudniku. Od njih dvoje su uspjeli da izrode čak 15 dece, on je bio, znači Charles 11 dete, jasno vam je kako je to izgledalo i kako je trebalo prohraniti takvu porodicu dok živite u svom tom siromaštvu. Sam je pričao koliko je teško bilo odrastanje u takvim uslovima, da je morao čak da oblači neke sestrine haljine, da je morao da brije glavu kad je išao u školu zbog toga što su imali vaške. Zaista to je bila takva težina, nisu imali dovoljno hrane, majka je umjesto mleko morala sestre da hrani sa čajem, znači jasno je kako je sve to bilo teško i kako je to izgledalo. Otac je već umro kad je on imao samo 10 godina, on se pridružuje nakon toga braći i počinje zajedno sa njima da radi u rudniku, tamo je ostao do 22. godine. Zaista to je bila velika težina, ali on bio vrlo uparan i istrajan i treba poći od toga da on u to vreme čak nije ni govorio engleski jezik, nego je samo govorio ruski i litvanski. U međuvremenu je polako učio i savladavao neke osnove tog engleskog jezika, čak je bio prvi u porodici koji je završio srednju školu. I nakon toga, kako je sam rekao, jedna od najboljih stvari koja mu se desilo jeste kada su ga regrutovali da ode u Drugi svjetski rat, gdje su ga stavili da bude, da kažemo, da ispaljuje projektile na tim bombarderima, za šta je čak i dobio purpurno srce nakon što je bio ranjen u Drugom svjetskom ratu. Zaista, znači, vidite da je to i ratni veteran. Izuzetna jedna zanimljiva priča. Nakon toga, kada se vratio nazad, počeo je da radi varijaciju poslova, znači radi neko vreme i kao kuvar, čak i malo i boksovao, dostavljao, znači sve i svašta, dok je onda primetio kako bi mu se najviše isplatilo kada bi se okušao u glumi, pošto je video kako ovi glumci ovako lepo zarađuju, a suštinski ne rade ništa što ja ne bih mogao. I tako on upravo i otpočeo tu svoju karijeru, dolazi rano u Hollywood, već 51. znači dobija tu prvu manju ulogu Saci u Mornarici, kako je bilo taj naziv tog filma, jer je onako bio interesantan kao pojava, nije imao čak nikakvog ni teksta tu puno ni sve, ali je bio interesantan, jednostavno sam dok stoji u pozadini je privlačio pažnju jer je jednostavno bio takav lik, takav karakter. 54. on odlučuje da promeni svoje prezime Bučinski u Bronson i to upravo zato što je tad bila ta čuvena hajka na sve koji su delovali kao komunisti, a to prezime izvučalo pomalo to ruski, malo previše crveno za njih, tako da je rešio da uzme Bronson i to upravo po jednoj ulici koja se nalazila u blizini studija. Ono što je bilo interesantno posle toga je kako je polako odmicala njegova karijera, tako da tih epizodnih uloga postajao sve značajnija i traženija faca, tako da 1960. godine dobija priliku života u jednom od najčuvenijih westerna koga svi jako dobro znamo, to je Sedam veličanstvenih, gde se pridružio Yul Brynneru. Zaista neverovatan film, svi znamo kakav je to film, mislim, nema tu puno šta se priča, westernčina, zaista fantastičan film. Već 63.
glumi u filmu Veliko bekstvo, gdje je bio Steve McQueena, isto, zaista, to su sve kultni, legendarni naslovi, vidite kako je Bronson polako izgrađivao svoje ime u Hollywoodu kroz tako neka zvučna imena filmska koja su bila tu, to je ono što je bilo interesantno za njega i tokom snimanja tog filma, kad je upoznao svog kolegu Davida McCalluma, sreo je njegovu ženu, Jill Ireland, i sa kojom je rekao, oženit ću tvoju ženu jednog dana. I svi su se nasmijali koliko je to bila i smejurija od izjave i niko nije znao da će čak 68. godine to stvarno i doradi. Tako da je to bilo interesantno. Čovjek koji znači ostvaruje sve svoje ciljeve. Kao što vidite, on imao tu gomilu legendarnih naslova, usledili su i 12 žigosavih 67. godine, isto kultni naslov. Sergio Leone, koji je prepoznat italijanski reditelj, koga znate po kultnim westernima, dobar loš zao, mislim za šaku dolara, tako da je bilo jednom u Americi, mislim sve je to jasno kako je stari čovjek radio, toliko je želeo da sarađuje sa Bronsonom, a više puta mu je propao taj pokušaj upravo zato što Bronson nije bio zainteresovan da snima takav tip filmova kakav je snimao Leone, tako da je zahvaljujući njemu što je odbio upravo tu naslovnu ulogu bezimenog tog jahača, revolveraša koji dolazi u grad, Clint Eastwood postao zvezda. Tako da eto, šaka dolara je otišla upravo njemu kao i svetska slava. Međutim, to naravno nije zaustavilo Bronsona da 68. godine prihvati ponudu i da odradi bilo jednom na diljem zapada, upravo sa njim, isto to je postao jedan kultni klasik i sam Sergio Leone rekao da je ovo najbolji glumac koji je ikada sarađivao sa njim. Zaista, neverovatno kakvi su tu opisi bili i kao što vidite polako je gradio tu karijeru i sve je to bilo zvučno interesantno, a onda je usledio čuveni film 74. godine o kome upravo ćemo sad i da pričamo, a to je Smrtonosna želja, Death Wish. Zaista jedan fantastičan film o kome lako mi možemo toliko da se poistovjetimo sa čovjekom koji je jedan arhitekta, koji ima prijatan život, normalnu porodicu i u trenutku isto znači gubi sve, s obzirom da mu žena strada od huligana, ćerka je brutalno silovana, to su bile znači zaista scene koje ne treba opisivati jer je zaista odvratno bilo. Ali, s obzirom da je video ne može doći do drugog načina da istera pravdu, da je policija nesposobna, njegov zet isto, reši da sam uzme pravdu u svoje ruke i kreće da ubija sve te negativce, znači te bandite koji su, da kažu, pljačkali, silovali, ubijali sve na što naiđu. I sad kako uopšte izgledao taj film? Film je bio vrlo impresivan, vrlo brutalan, oštar. On imao i veliki socijalni komentar upravo sa tim što nekad čovjek i mora da uzme pravdu u svoje ruke da bi jednostavno rešio se bezakonja. Mnogi su i zamerali što je tako film predstavljen, mogao izazvati neke nerede, izazvati ljude koji bi mogli da upravo izađu učine isto, ali to nije ni bio cilj ovog filma, a sam Bronson je više puta i govorio ne morate raditi ono što radi Paul Kersey, odnosno glavni lik ovog filma. Zaista film je toliko odlično prošao, zaradio 22 miliona sa budžetom koji je jedva bio oko 2, on je postao internacionalna zvezda poslije toga. Zaista film je bio toliko tražen, usledili su odmah ponude za neke druge naslove, postao je bukvalno zvezda zahvaljujući Michael Winneru. Pre toga je naravno dosta bio poznat u Evropi, vrlo popularan, naročito u Nemačkoj, ali nakon ovoga je znači Amerika konačno shvatila kakvog čoveka imaju, kakvog zvezdu. Zaista to je bilo vrlo interesantno imati nekog ovakvog kalibra. I nakon još neke dodatne saradnje, isto treba pomenuti film koji je uradio pre toga s Michael Winnerom, Mechanic, odnosno Mehaničar, koji je posle remakeovan i tu znate Jasona Stathama u toj ulozi, tako da je to isto interesantno. Njih dvojica su inače sarađivali čak 6 puta, zadnji put je bilo na Death Wish 3, jer je sam Michael Winner odradio prvi, drugi i treći deo, znači ovog serijala. I kako je serijal odmicao, sve je to postojalo još mnogo brutalnije, ali interesantnije. I sad je bila radnja iz New Yorka, koja je bila znači, u prvom delu preseljena posle toga u Los Angeles, gde ovoga puta opet ima malo se strasti smiruju, sad opet kao život se malo vraća u normalu, međutim opet se pojavljuje problem, opet neki banditi upadaju i ovoga puta mu strada sad i ćerka, stradala je kućna pomoćnica, isto su imali jedne brutalne scene silovanja o kojima isto nećemo pričati. Ono što je interesantno da se kroz ceo serijal pojavljivali su se glumci koji su posle postali mega zvezde, tako da u prvom delu možete vidjeti Jeff Goldbluma upravo kao tog silovatelja, manijaka, onda možete u drugom delu vidjeti Lawrencea Fishburna u istoj takvoj ulozi, Alexa Wintera koga znate kao Billa. Znači ono što je interesantno u tom trećem delu, eto tako polako kako je odmicalo, mogli ste da vidite i te zvezde koje su upravo nastradale od ruke samog Bronsona, a posle toga postali vrlo značajni glumci sa uspešnim karijerama. Tako da eto, koga ubije Bronson, njemu se podlati. To je bilo ono što je interesantno kod njega.
Kako je vreme odmicalo, stizali su i ostali delovi, znači rekli smo ovaj deo iz 74. iz 82. je stigao znači drugi deo, Death Wish 2. Nakon toga 85. godine stiže Death Wish 3, koji je bio najbrutalniji deo i najtraženiji na videokasetama, prodaja je skočila nevjerovatno, znači zaista je nadmašio i sve prethodne naslove i bukvalno ima kultno praćenje koliko je popularan taj film bio. To je ono što je interesantno, uopšte kad vi vidite scene kako su odrađene i zaista iako je budžet suštinski bio mali i većina je otišla čak na njegovu platu jer je od budžeta koji je bio 10 miliona, 5 miliona suštinski otišlo na njega, film se svakako isplatio producentima i zaista Golden Globus ovde Canon Pictures je prošao odlično i uostalo u ovom periodu sam Charles Bronson i uz Chuck Norrisa je bio njihova najveća zvezda. Tako da je interesantno pogledati sve ove filmove, vidjeti kako je izgledala ta putanja. Interesantno je uopšte pogledati njega u tim godinama, s obzirom koliko je već godina imao da je postao ta prava akciona zvezda, toliko stara. Ali isto je zanimljivo vidjeti, kao što rekao, njegovo telo, jer zaista, kad vi pogledate da je on bio čovek koji je u Hard Times 75. godina, taj film je fantastičan koji bi trebali pogledati, imao građu čoveka koji je u 30-im. I uopšte ne čudi što je 78. i konkurisao da bude čak i Superman, mada su ga odbili upravo zato što su rekli deluje previše zemaljski, deluje kao previše obična osoba, ali kakva je to bila fantastična građa. I on je održao tu dobru formu i u svim ostalim delovima koji su dolazili. Isto je bilo zanimljivo kako on je prihvatio tu ulogu, s obzirom da je ova uloga bila namenjena pre svega Henryu Fondi, a čak je ponuđena bila i Clint Eastwoodu nakon što je snimio Prljavog Harrya, on nije bio zainteresovan. A Bronson u razgovoru sa Michael Winnerom je rekao, ja bih voleo to da radim. On je rekao, misliš na film? Ne, mislim na to da upucao neke bandite. Tako da, polako je poslije došao ideja da može to da se snimi. I eto, ispalo je sve potpuno neočekivano da će film da ispadne toliki hit. Nakon toga, taj četvrti deo koji je stigao 87. godine već imao dosta problema oko produkcije jer je sam Canon zapao u drugove, znalo se počela je da puca cela kompanija, krenuli su bankrotstvo polako, ali opet je radnja isto bila vrlo interesantna, vi kad pogledate sad kako on pokušava da zavadi dve konkurentske bande koje trguju drogom, a on bukvalno radi tu, da kažemo, neki stealth mode, bukvalno kao agent, špijun, onako pokušava da im napravi neke probleme da zarate oni između sebe, a usput se rešava svih koji prave problem trgujući s drogom i jednostavno ubijajući nevine mlade time što pružaju takve narkotike u opticaje. Znači, jasno je kako je to izgledalo, ima jedan zanimljiv isto preokret u tom filmu i svakako vam preporučujem da pogledate. Isto imalo jako dobrih akcionih scena, zanimljivo je što je se pojavio Danny Trejo, iako imate scenu u kome Charles Bronson ubija Danny Trejoa sa vinskom flašom koja eksplodira, mislim da to treba da se pogleda. Znači, zaista, eto, mali spoiler, ali verujem da će vredeti to što sam vam ispričao. U svakom slučaju, kako je znači odmicao serijal, ta popularnost je polako padala zbog toga što sam Bronson je dosta i stario, a i njegova žena Jill je znači razbolela se. Inače, treba isto naglasiti kako se on ženio 3 puta, ali taj drugi brak sa Jill Ireland zaista... To je bila jedna prava ljubavna priča koja je potrebala sve do nažalost njene smrti, koja je bila prerana s obzirom da je umrla od raka sa samo 54 godine. On je, da kažem na neki način, nikad je nije ni prežalio. Sahranjen je njen pepeo zajedno sa njim, tako da jasno vam je kako je to izgledalo, jer iako taj treći brak je postojao, to nije baš bila veza koja je bila ovoga nivoa. Inače, njih dvoje su zajedno suštinski imali 7 dece, s obzirom da je imao 3 dece, ona imala 2 dece i imali su znači još usvojenu decu usto, tako da je ukupno to bilo 7. Njih dvoje su bili interesantni po tome što su uvek celu porodicu vodili na snimanje, tako da svaki put kada bi krenuli negde, išli su kolektivno, jer je on bio pravi porodični čovjek. I čovjek koji je zahtevao da mu se dobro plati za svaku od tih uloga i znači bio je uključen i od prodaje kasete i od svakog od tih prikazivanja i svega, jer zaista želao je da što više zaradi jer je znao kako izgleda težak život kada živite u nemaštini, čak i za njega je ostalo dobro nasljedstvo od $48 miliona koje je raspoređeno porodici. I vratit ćemo se na sami kraj znači, njegove karijere. Nakon te velike pauze zbog gubitka supruge koja je preminula 90. godine, on pravi tu, kažemo, dužu pauzu do trenutka dok je snimio znači, taj posljednji 5. deo Death Wish 94. godine. I nakon toga samo je snimio, znači to je bilo njegovo posljednje bioskopsko pojavljivanje da je glavni lik. Nakon toga je samo snimio taj kratki serijal od 3 filma Porodice policajaca koji se zadnji završava 99. godine i nažalost je preminuo 2003. godine u Los Angelesu nakon problema sa plućima i sa Alzheimerom i sa uopšte krhkim zdravljem.
ali je zaista ostao legenda i ostaje upamćen i celokupan ovaj serijal je pre svega interesantan zbog toga što prikazuje kako izgleda kad čovjek koji izgubi sve dođe u situaciju da izlazi na ulicu, da uzme pištolj i da kazni one koji su odgovorni za takve stvari. Kažem, još jednom ću pomenuti taj treći deo koji ima tih zadnjih 20 minuta, te brutalne borbe, da imate sve te bandite koji se skupljaju u toj ulici i tih 20 minuta čiste akcije gdje je samo eksplozija i pusnjava i motori i molotovljevi i kokteli i zamke koje inače isto on pravio. To je zaista bilo impresivno, apsolutno bi trebalo da pogledate. I naravno, kao što sam rekao, cjelokupan ovaj serijal zavređuje puno pažnje. Taj peti deo jeste realno bio najslabiji i uopšte više se fokusirao isto na, da kažemo, jednog mafijaša koji smakne svoju bivšu ženu koja je trenutno u vezi sa Paul Kersijem, a sad on pokušava se osvetiti za sve to što je učinjeno, ali sve je to realno delovalo prilično mlako u odnosu na onog Bronsona na kog smo mi navikli, mada imalo i tu nekih interesantnih scena, da kažemo, sa nekom kiselinom i sa loptom koja eksplodira i tako nekih zanimljivih stvari, ali opet da kažem, prevashodno ovaj serijal, prva 3 dela uz malo četvrti je ono što stvarno drži ovu priču. 2018. inače urađen remake kome Bruce Willis preuzeo tu ulogu Paula Kersija, ali to nije bilo ni priči o ovom čuvenom Bronsonu koga mi znamo. Šta ja mogu da vam kažem? Kad vi pogledate uopšte čoveke, vidite te brkove, vidite uopšte celokupan taj, znači, dominacija. Nećemo baš da kažemo da Bruce nije lik kakvog smo mi navikli, da mi volimo njegove filmove, sve to mislim jasno i da je on isto man's man, znači narodski čovjek ako volimo da ga prikažemo, ali opet Bronson je isto imao tu neku specifičnu harizmu po čemu je bio toliko interesantan. Isto je bilo zanimljivo njegov odnos sa novinarima, suštinski on nikad nije ni davao neke intervjue, nije pričao o svojim filmovima, samo je čak sebe tretirao kao da je, kaže, proizvod, jednostavno zapakovan sam kao paket sapun ili tako nešto, jednostavno predstavljen javnosti i to je to, moj posao je samo da odradim taj lik koji je dat. Tako da je to bilo interesantno za njega. Bronsona ćemo svakako dosta pamtiti kao pravu tu akcionu zvezdu iz tog perioda dok je sarađivao, znači, sa Michael Winnerom, uključujući naravno njegovu saradnju sa J. Lee Thompsonom, sa kojim je isto snimio čak 9 filmova i to interesantnih nekih klasika kao, znači, 10 posle ponoći, 4. deo, znači upravo Death Wish-a i tako te filmove koji su bili baš onako interesantni, niskobudžetni akcioni filmići u kojima svakako možete uživati. Ja ovaj ceo serijal bih pre svega ocenio sa 4,5 zlatna diska. Naravno, prva 2 dela su ona koja zaslužuju 5 u svakom slučaju, ali pošto je to, da kažemo, kako je odmicalo malo razvodnjeno, morat ćemo ovako da skinemo ocenu, ali u svakom slučaju, znači, Bronson zaslužuje mnogo više pažnje, mnogo više treba da se zna o ovome čoveku, jer zaista je bio i pravi borac, i zaista je bio legenda i čovjek koji je snimio takve filmove koji inspirišu i mnoge generacije, a inspirisali su i druge stvaralce. Realno isto kao što sam pominjao ranije, Death Hunt 81. godina, bukvalno Stallone je poskidao dosta tog scenarija, kažem, potražite i ostale neke njegove naslove i vidjet ćete, apsolutno. Ne zaboravite Charles Bronsona, čovjeka koji je inspirisao i da njegovo ime uzme najčuveniji britanski zatvorenik Charles Bronson, znači njega je posle tumačio Tom Hardy u filmu Bronson. Samo to po sebi govori. Zaista čovjek koji je bio legenda, apsolutno, serijal Death Wish preporučujem svima i to bi bilo sve za danas. Velika slava, znači, našem Bronsonu koji nas je napustio 30. augusta 2003. godine, ali današnjih 100 godina verujem da je obeleženo na pravi način. Vidimo se i srećan lov!